Tegar hai me wanya. Waknya masalah halung le 10 ribu men wanya. Tegar hai me ro ku mentang hanasib nyali ro ku me wanya. Waknya tegar hai men. Nyali ro ku nyeta ku me wanya ngai ukara mata-mata ku mong lagi kan. Hana mam nyeta pikir-pikir waknya hana tegar men tapi long mentang ya hana tegar ku main. Sebab ilung muno saya ku mainnya hanya le ku piu, menye ku piu ilung kahe ku sebab ilung saya ku piu langsung di biro ilung menye di biro hanya le ku piu yang lu di rumah saya ku jauh belang tu saya ku jauh belang rumah dan tapi jauh belang cuma to ya antum biro you di biro ya jauh belangnya ku ugli apa bortu le ugli ilung mam nya naron ni blo je ci mun 2 kilo kan nu tagun yang cerap nyanyi cucu rumah mangan mak lu tapi saya ada anak ke cucu bortu ke cucu you Nanya ada mambu rumah ah. Ada mambu ke ugli ke apa putih muli ke apa. Ke muli ke apa ke pegaj ke cucu ke apa ah. Ke paju rumah maklum dua kata dia paju rumah.